Extrajudicial Execution Victim Families Association Eevfam Linkat Kiba Chai Tarataret Sukre Adobe Supreme Court Labor Fact Encounter Sikraba Mui Lissingama Chama Kunipan case Amata Justice Fangdri Hana Eevfam Maike Gipian Fongdorokli Lolan Langak Na Atu Matamda Truth Commission Sembiduna Victim or Families Sing the Justice Fangan or Hona Buhanasu Takshilakli Infal Palace Compound Labor Lamyan Musangle and Pangtopa Eevfam Tarataret Super Foundation de Gamari Lenana Eevfam President Takelam na Fongdorok Matungina Supreme Court file Tokyo PIL Singasi Manungda Makata investigation Toner Nabagama case Kuntramapan Lokat Kibane Hadaba case Kuntramapan Asisu prosecution sanction Togdabana Madam Oerga Panduna Lady Maramasana Judiciary Lamda expert or Bamui Sing Yauna Truth Commission Atubada Sembiduna Makoi Fongam Tokpa Justice Fangan Nabatabak Lokat Piwa and Taxi Luckily Thoramaduka Marilena Dr. Danabir Lystrom na moderator Oiduna 2029 da Lalaw Pumut Mutat Kanihadibasi Fact Encounter Amuk Haurakato Ribra Haiba Hiram Masida panel discussion Masu Pangtoki Thoramadu the Fact Encounter the Lake Singi Imumanung Singi Mio Sing CSO Giluching Basing Alaman Amadi Akangai Kian Saruk Yaki अखोई फेक एनकाउंटर की केसिंग असी सुप्रीम कोर्ट ता पीआईएल तौरे अदुगा हजिसे इन्वेस्टिगेशन द केस खरबुदी 39 लेरे अदुगा केसिंग सिदा अपनबा खोरौ थांगबा मयाम अमा अखोइदा ngasi मग यामना कोर्ट अपनबा ओइरगा लेरिबको मरो ओइना अखोइगी कंबाइन तौरगा हाटपा अखोइगी सेंट्रल फोर्सेस सिंगना हालिबो कोनो केस जेनरिबा सिंग असिना अखोइगी सैंक्शन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दगी पिरकदबा अखोइ सिगी अयाबसे मसि पिरकतबगी मरमना अखोइ केसता खुरौ थांगबा कयाम लेबा अदुगा मणिपुर स्टेट पुलिस फोर्स ना अखोइगी पुलिस चा मुक्ति अखोइ हजेजु ट्रायल द लei मखोइगिदी गवर्नमेंट अखोइगी स्टेट ना दुम पीबनिना मखोइगी मथक्ता दे अखोइ ट्रायल चथबा याबा लei चथजरी होजे पाउबि अदुगा कन्विक्शन गी कैनोदी यामना नेमि होजे बोक्ति कन्विक्शन अमा पीरगा केस अमदगी माइ पाकोदी अखोइ ngasi फाउबदी लेजद्री